Pa recimo jedno od njih je TV prava. Znamo da su TV prava otišla dosta visoko, da su skupa. To je rak rana uvijek tih tema. Da, dobro, ljudima je to teško objasniti. Ja uvijek pokušavam to nekako, jer znate kako je, kad ste javna televizija, a ljudi očekuju da imate neki sadržaj. I ja pretplatnike razumijem. I često nas pitaju, a zašto vi nemate više sporta? Ne? Često smo mi na televiziji jednom procijepu, jer se moramo opravdavati da smo unutar kuće potrošili puno novaca, kao što je ove godine, na TV prava najviše, otpada 90%, a istovremeno nas ljudi izvana pritišću zašto nemate više sporta. I tu sad u nekom prostoru zrakopraznom se snalazimo. TV prava su užasno otišle u zadnje vrijeme, a pogotovo na ovim prostorima. I u svijetu je otišlo jako puno, što se tiče nogometa, nogomet je povukao sve. Ja se sjećam da smo nekada mi mogli dobiti utakmicu reprezentacije u 90-ima, to ono romantično vremenu o kojem govorimo, za 10-20 tisuća eura bez problema, ili maraka tada. Ne. Sad za 10 tisuća eura ti ne možeš kupiti, ne znam šta bi ti rekao, 5. ligu. Ono, ne. Jednostavno je toliko otišlo to gore, jer klubovi od toga žive, sportaši od toga žive, da se to jako teško prati, javni servis to jako teško prati. Zato jer je pretplata ostala ista već jako dugo vremena, a ovdje su došli novi igrači združeni, iza kojih stoje telekomunikacijske tvrtke, koje su multinacionalne kompanije i koje kupuju za velika većina tih prava koje sad gledamo se kupuju za područja cijele bivše Juge. To realno je malo siva zona, jer koristi se situacija da su neke zemlje u Europskoj uniji, Slovenija i Hrvatska, a neke nisu. Sad tu negdje ovo ono, a i ja sam razgovarao i licitirali smo za neka prava kad sam bio urednik i kažu mi ljudi iz UEFA, konkretno nije bitno sad koji, da je njima lakše prodati to u paketu za 8 zemalja odjednom nego svakoj pojedinačno. Jer nije to neka velika lova, neki u ogromnim, u svjetskim razmjerima, a njima razlomiti te natječaje na 8 zemalja je dosta komplicirano i onda lakše im je uzeti, odnosno prodati ta prava za područje ex-Jugoslavije, nego to dijeliti na 8 zemalja. Ne? A velika, ajmo reći, licitacija između dva najveća igrača koji su bili u Hrvatskoj, Arena Sport i Sport Klub, je dovela do toga da su ovdje prava rasla i više nego u drugim zemljama. Enormno. Znači njihovo nekakvo nadmudrivanje je donijelo do toga da su prava porasla i do 1000%. I jednostavno u takvoj situaciji, u toj situaciji HRT kao javni servis ne može svav novac izvojiti za sport. Jer postoji i dramski program, i dokumentarni, i obrazovni, i dječji. Ljudi, da, tako je. I drugi ljudi očekuju neke sadržaje. A sportski program je najskuplji, ne zato što mi radimo, da što mi trošimo sad da putujemo po svijetu i tako dalje, nego zbog tih TV prava je najskuplji. Ja sad ne mogu ovdje govoriti o brojkama konkretnim za Euro i Olimpijske igre, ali to su milijuni eura koji se plaćaju za prava. I ta struktura naših troškova u Parizu će biti 90% prava, 10% tehnički troškovi, sve ostalo. Da. Program možda 2-3%. I sad teško je ljudima objasniti da ako imamo olimpijske igre i svjetsko prvenstvo, nećemo moći imati i europsko prvenstvo u košarci, nemam pojma, ili rukomet ili tako dalje, jer jednostavno ne možemo to pratiti na taj način gdje su ta TV prava otišla gore. I mi se moramo sada na neki način, a već se jesmo opredijelili, što i kako ćemo raditi. Vrlo jasno da takva televizija javna ne može raditi komercijalni sport. Mi imamo još Ligu prvaka kao završetak tog kraka komercijalnog sporta, to nam je ostalo, jer mislim da smo jedina ili među dvije javne televizije koje imaju Ligu prvaka. To možda ljudi ni ne znaju. To shvaćaju kao normalno. Imate Ligu prvaka. Popis da. Znači, to su sve privatne televizije i sve su to komercijalne sportske televizije. Ne? Ja, naravno, onda ljudi kažu zašto imate samo jednu utakmicu. I jedva smo ovu jednu dobili, kolika je ta lova bila, koliko je taj novac bio uplaćen. Jednostavno, teško se boriti sa tim igračima. Te telekom kompanije imaju sa ovim pojavom tih ovih televizija IPTV, odnosno tih na pretplatu, užasno veliku bazu i novaca, jer on ne prodaje samo televiziju, on ti prodaje cijeli paket, znači i prodaje ti i telefon, i internet, i televiziju. Sve, tako. I onda tu upakira jedan veliki dio gdje su prihodi znatno veći. I jednostavno s ovakvim
prihodima i s ovakvom pretplatom nećemo se moći nositi više nego što je sada. A televiziju vidim u budućnosti da se koncentrira znači na hrvatske reprezentacije, na hrvatski sport, znači samo na hrvatske sportaše, na naše nastupe, a komercijalni sport smo već prepustili. Već sam govorio o tome da smo nekad imali prijenose iz Španjolske, Talijanske lige, Formula 1, 20 godina, ali jednostavno ne možemo si to priuštiti. Promijenio se svijet, tržište, TV prava i drugačije je. Da, zapravo svaki dan smo drugačiji. I baš kad pričamo... Morat ćemo ići, na parcijalno kupovanje. Znači mi si ne možemo priuštiti primjerice da imamo kompletnu sezonu VRC-a, relija. Jednostavno moramo uzeti hrvatski reli, jer je to kod nas, i takva će biti realnost. Znači morat ćemo uzimati samo parcijalno neke događaje u kojima sudjeluje hrvatska reprezentacija, klub ili neki sportaš. Da.